Shalom horas wanita saluna kadamang renang hahanggi yang nahu paribot bagasan bulan Tuhan Yesus Kristus asa rak majuluhi kak kamanginang mangguruhon ede di pertanyaan ta di minggu Reminis kere tanggal 25 Februari 2024 dirajumi debatan roh hapus yang gabe hati orang Perjolo lagu rumah yang nomor 1 itu ayat sada 22 buat kami nang lupa makamangnang na sama nekan tombol subscribe dope bapak majul tombol subscribe like tinggalkan komen di share tepuk kamu lonceng notifikasi nih langsung nanti tinggalan kamu lihat upload yang terbaru sian hami ramai tamang guruhon na Perjolo yang nomor 1 itu ayat sada 22 kema sen nomor 747 sada doho juga Rapun masa
575 sada. Do mi sol do sol la sol do si do re mi re sol 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 si do re mi la la re do si 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 do re sol fa mi re mi sol 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 do si la re do si la sol do re si do mi re do mi la la mi re do si 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 do re
ton mengut nomor 05 luar biasa ibu nasi kamanginang sama buat tak kurang lebih 05. Parpudak kamanginang tabu kama sa nomor 730. Dari
La sol fi sol ya kamu.